Hakasin kabaar kapatar khma civil subdivision kalayo ban rakhe kerpang ye kesngi laitlo jangkari kabanyo pukandai bat katay kajing rakhe kalalong shisha kabe ipo iping bat kabe isyongkun da kajingwan ban shimenta hadu shipautli ke contingent ha kajing yat parade march past bat kajing kop shot pala shimenta de ki khna school jong katay kathan ya katay kajing rakhe Independence Day kabanyo pukandai lawan ban penher ya kalama lairong jongkari do MLA kanongpo uba Meryl Bonds in kumukongsan ubala airu ya kajing kren halor ki kampen roy ki ba kasorkar jilla kalale hakisnen ki baladep bat halor kajing angnot jong kasorkar ban nangkentiu shushu ya kajilla na kawai kapor shakawai pat bat kamtam ha kabayadei bat kajing shimkia kasorkar jilla ban pinskem no yala upot usam papura. Hakatai kajing rakhe lasaki kajing shimenta shitrem dagi khna school nagi school beper jongathan western ribhoi ha kajing yat march pass but ha kajing kop shat ani cultural dance ha kabagi pa nong shong shnong jongatai kathan deki hajar ngut kile tu rinti shakati kajaka banya sakhilang ya kajing le kemen ya kasngi lat lut kari India. Hakabaya day bat kajing kop yat march pass hakakerdan kabaningkong layo ra da St. Peter's Secondary School Kadhor hakakerdan baar lara da Patar Khma Government Higher Secondary School bat hakakerdan balai lara da Ezra Academy Secondary School Patar Khma hakajing kop shat hakakerdan kabaningkong lara da St. Peter's Secondary School Kadhor baar lara da War Mau South Secondary School bat balai lara da Ezra Academy School bat lapin kop burom ru ikiriu rang ba kibla trei bha hagakam kentup ru ya kasamla ribansi jamu kasamla kabalayo ban mi khmat nakari hakajing le kai football. Boys contingent from Parakma Government Secondary School lead by Nimrodson Singley. Followed by the boys contingent from Jiwang Government Higher Secondary School lead by Kadhor, lead by Wikinti Parion. Last but not the least, next contingent is Sarkar dan Shen Kelathit Khadwoi Penyo Pisan Akar School lead by Joyful Rani. Channel number 2, it is girls contingent from Jiwang Makro arriving at the saluting dials. Kameghalaya, Kilabu, Kajing Shania, Agasorkar MDA, Kajala, Kalai Kendu, Bun, Kijing Haki imlang kesalang kayo kekot hakabedi bat kamariang bat kunta teter. Ia walaura kijing kular bat kesorkar kengi kan pendek ya kabui pegawai nakini kijing Hagini kinjau snem balalik nabu akmat gi kampen roy kijing ajing sakri berkijing penkuk bor ginong song senong uneu snem ulong umaumer badan jingmut hagijing ai lenti kameghalia agaroy kapar katba ngidang beteng Penkiu arket sagatong jong vision arpau laipu ar kumbala saindur hagamission shipau kejela kalabu thong banlong kanong muna jong roy kapar da kabe itu ya ki shipau teli kijing shimla kibala ban peniat syafrang Jadi kampen roy bandu hakmat iki sauteli kijing kular kiba pencikena
kabah kamiat di kinong song snong kani kaya erkat apa yang ketong bergijing kitli panwara ya kala syai kabah pernai haborok di kendong di kensurot ke Meghalaya haga sinjam kabah kongsan kajing pentrikam ya ka memorandum of understanding naga bantang kajing penpet put bat ka Assam kelanang ya syakmat mentau snem adin kajing elang apa yang di menteri rangba jong kini ke ar jelah kablalong haga ar tarik ujeliu ar hajar ar pusan lala ban pendep ya kajing chung ya kipaya penpet put haga tan hahim bat hagiwi tan kajing tre kelanang ya syakmat haus nem baladep irakot yang mau jam kiba kongsan aga bapen semai ya kor kompeniat ya gikam bisar kaan ban penter kampura ya gilai teli ki an bisar kiba semai jong ka sorkar jela kala penmi ya gi kendon bat kijing penbha ban kentiu ya ki sab trikam naga benta kitu kebiadai bat kaan kajing priang ya ke teknologi ke batumai kum gi saksya ke EFIR bat ke CCTNS kilayarap bat kentiu ya kor komtrikam kabaham janai ak penat kulit lapan kelanyru ia ka forensik ka babu ia ki mobile van aman ki distrik kentup ke jungtung ia ki start aga forensik crime scene kat banginang ya syakmat nganak peniar ki trikam ka forensik in penbun ia ki cyber crime unit ban penklan ia ka criminal justice system 2.0 ia ibu jengmut panwara ia ka roi ka par ya barok kentup bagi tan kaput aga bagi nong song snong kia kendu ijing ki babun kajing wan juga menteri pelatengka ka India sami Meghalaya panang penklan ijing persang kejela banwara ya garoi kapar hagi tan kaput kajing pendiang umdi kalong gawe na umaudong jong ka hong penroi ka Meghalaya hapo commission sipo kejela kalabu kajing kular panpet dikena pawe nong song snong kinyo jeng mentoy nang jeng sekri kebersengan bat kebala ban syania na pedeng gisi pau tali gijing kular bala prutur kajing penyo ya umkoring kalong kajing job ke bakrau tang hapedeng sansnem kami Meghalaya kalala ban penbiang umying na ka sawajar sanspa gilongying syapalat sanlak lai pendai hajar gilongying nong kendong bat kot hadu kapu ar poin prasau persen apo ka jal jiban mission kat hadu usnem arjar artusan kami Meghalaya karena nang step dan penbahai ki surok ki tan kendong nadu usnem arjar katra kejela kalanang mangpalat lai hajar sanspa kilometer ki surok bacispa a penril teli ki jingking ki bejrong ke ba penkiu ya ki jingdon ki surok naga sau pulai kilometer hadu enru pulai kilometer hamman ka 1000 square kilometer ke sorkar India dan Shen kalamang arpu ar hajar paspa Andrew pusau klur tengkah naga bentak high speed corridor nama ulung kung silsyar haga ba 500% naga cispa Andrew kilometer ke surok tadi Meghalaya bat kani Last but not least, the first. Qua thì qua.